Na Veljku sobotu i blagovišćenje utrinja na 8 hodin bude služena u Sremske Mitrovici, a Veljka služba Boža u Sremske Mitrovici, Šidu i Bačincov bude služena na Dzešec, a skalna utrinja u Bačincoh na 22 hodin. U Beogradu na sobotu voskresna utrinja bude služena na 18 hodin i bude pošvecovanje Pashi. Na njedzelju, na Veljku noc, utrinja i pošvecovanje Paski u Sremske Mitrovici bude na 5 rano, u Bačincoh paschalna voskresna utrinja bude na 6, a služba Boža s pošvecovanjem paschalnih košarkoh u Bikiću na 8, Šidu i Bačincov na 10, Berkasove na 10:30, a Sremske Mitrovici Veljka služba Boža bude služena na 11 hodin.